จะทำฟ้องงามมาอย่าง
Pia le tua. Ia pa mali atu le tātou a maftanga i le nefiafi. Ia, o nisi fo i o. Pa fita au li masangi lava le tātou masingi, ia. Ia, se mea e tawana. Ne isfa le tonu ia e whaftai le atu o le ua toe. Lei mai le tātou Mike le nefiafi. Ia, toe whatalo whatu. Ia, le tātou Pokalama i le nefiafi. Ia, i tātou ainga e le ngata i lea. Ia, whapea le tātou wom masani lunga le tātou Pokalama i le nefiafi. Ia, tau whaifo ia ti apolo e tau sau eu le. Ia, Paul mea ia whaptai ai le atu o loa toe le lei atu le tātou masingi le nefiafi. Ia, whaptai e whinga le pasa. Thank you, boss. Au laua. O le pasa le leo ngā mai loa. Kere lo por filme wa i ma IT por film. Pea wa mo moele ma IT so le wa le wha i loa mai e o le mea wa le ise leo le tātou. Ia e whaftai. Ia o le loa mai e le paso le ere o ieise se leo le tātou Pokalama. Lea ia whaftai lava pas au ke pole le la awhaya la wanko urua ia. Wanko urua ia ngā. Kua koe le wha moe moe ngai whailanga luenga e wa ai men Pokalama po le mewa. Ia ui lea ia e whaftai i le tua. Ia o lona lofa malona ngā lei i mea uma whaftai la e leise me. Ia o lesi lea IT o le whako ala mai lunga Ia e whafkai lava ia malo lava li le ong sai. Ia e tali tonu ia se mea e tau whai ale whidi e tau wha leanga ma tau whai ia o leanga seki umagako meri i amakar kako Pokalama. Ia ai o pau fo ia o le mawhai a fo ia le whidi mo ngā mai leile kau mwhai kare no po ai o mā ua le kau sau le whidi e po au po le mako ainga ia ai maro lava whaptei lava lang mai le tātou Pokalama ia mafsosani mai fo i tātou Pokalama ia pas whaptei tele lava ia le nefiafi ia e taritonu ia ua tātou whaamanuia umai le nefiafi ala le upo le atua ole moe le isi Ora banga ngai kong wha sala ia e whaptai te le lava ia ole nea sa ia e taritonu ia sa te le se whaamanuianga tātou inga i le nei aso ono le nei aso ia le aso pa ia o le ali le aso tātou te o e le wharisa e tātou te tapua i le atua ma avelo tātou whapetai ma lo tātou i inga i le atua ia ono o mea sili na ia whaia whapetai tātou e avelo whapetai i le atua ia ono ana le ailo na lo famlo na ngale ia se manu e tātou te le au lia mai le nei aso ia e uia ina na ia ile malanga o maliu malioti ia e whaftai e le atua ia o lo umaua uma tātou le to tele le ola ma le manuia mai le atua o le ia e ave le nganga whaftai i le atua ia ono o mea ua ia whaia o lea lai ia e se hui le mea leo kau so mai
E o le la e whawhetai e le tua. Ona whaamanianga ia le nei fo ia sa ia te le fo ia se whaamanianga le tua in mātou fo i sauninga i le nei sa whawhetai i lona au auna ia po le tina wao. Ia o lea sa whai ma sui i le wholawhola ino le upo le tua i le nei sa le ngata i lea ia. Pea fo le te inga le mātou sauninga i le nei fiafi. Ia, aile i amataina la le tātou polkalama. Ia, o le aso sā nei, o anga ngei o le mātou aso sā muli muli. Ia, i le wharisā leo sā mātou tāpua i le sā mātou whaima, whale mātou te tāpua i aso sā te tasi. Ia, o ana nei la, ia, sā o le mātou aso muli ia sa whai fo i le mātou toa ngai. Te le mea ai. Te le whakatei i le tua i ona whamanianga. O le koa ngai la ringa. Lea ua le show up e disko ua le ua. Kusa o la moeles. Au ke le Europa pe le si no le fa me le paso le mo le si IT ya fa tai le tua ya sa ese foi ala ngona nei aso ya ono si o mato e kalesia fa tai ya i loto wanga le leimo loto lofa ya e ala i loto fo ai i le manaoga foʻi sa atuʻina atu i luga o le tatou polokalama ia auā le se matou faletapuaʻi ia e faafetai la i le atua ia o loo uiai peleaga lelei le atua i totonu o le matou ekalesia o lea ia e ave le viiga ma le faafetai i le atua ia te whaatalofa atu ia to le la to whaatalofa atu ona sa pe mai le tatou ia e whaatalofa atu ai sunga i whawhenga inga mo tau whale tua ia whawhetai la o tau no te talo whawhetai fo i le nei aso ia wai taritonu ia o le nei aso ia sa whaatino ila o tau ngā ruenga ai le ngata i sunga i whawhengainga o pa i o le au whainga ruenga. I lea whataulanga, ma lea whataulanga, ia. Ma lo lava le wha ma losi ni ngā ruenga le tua. Ia e le ngata fu i lea ia. O tātou tamama, tātou tina ma tutua. Ia, o lo tu i pere muni panga le muni panga. Ia o le awa fu le tapua inga. Ia a o alo atu tātou tama whanau i whi au mga ruenga i le aso ma le aso. Ia o le ia malo lava whaatala whatu le suafa mani malo i Iesu Keriso. O le suafa te sawa i le ola e whaamama. Ma le suafa e sidi atu i lo seisi a suafa. O le suafa fu i ele mana. O le ia e whaatala whatu i le pokalama o le Jesus is the answer. Ia te oe le nei a fiafi. Ia o le nei fo ia fiafi. Ia le fo ua maua le nei a wanoa ma te wa lua tua i ma le tina nei. Ia po le whale tua nei. I le nei a fiafi. Ia o le ia la tua tu i la wanoa e whai ai sona whaatalo. Ia msona whaafeiloa. I lungo le tātou pokalama le nei fiafi. Ia ona tātou atu ai le nisi fofuanga o le amatanga ina o le tātou upasoa le ne fiafi mo le whaaloalo. Amen. Ia, whakatau mo le awanoa. Ia, e whaatalo whātu le soafo manmalo Iesu Keriso. Ia te oe le uso ma le tuangane. Ta māma tina o mafuta mai le nei tu lafi afi. Whakatau lava i le taimi wa e kiliki e lunga o le pokalama. E mawhai ene mafuta mai le nei aso saa foi. Ia, awa foi se upu whaamalosi po se upu whaamanatu foi ia te oe le nei aso. Ia pe ona sa noa le tama le nei aso.
Yeah, e mixa ia whaalangonga awa o le building lea na mātou lea o mātou o ese mai ai. Ia e tele lava mea le lei na whaia le atua ma, you know, e tele, there's a lot of things that, you know, happened in that building. And o le amisia foi ale, o le building foi lea, you know, ma fau, you know, o lea na toi avele o la o le building lea na toi avele o la mo le ali. E whaftai a o le atua awa e le nofo le atua i te tonu o se building e nofo i te tonu ia te tātou. So e iui lava na tapuni lea whaitotoa i le mātou e kālesia e wha Whitai a o le atua o te tautonu o lo loto atua e iai fo ia se mea te leo lo you know, prepare mai e te mamo tātou mo lumanai. Ia e avato le ngā whaafetai e te o tau uma o lo mata mai lea aso ma lea aso sara o lo manatua mai fo ile mātou e kālesia i o tau te talo. Whamanuia le atua ia te o tau. Ia awane ngata i nā lo te talo. Ia e te talo ma a whaifa e musu atu le nganga le atua e te whesoso ani. Ia sau o wanoa lava pe iana, you know, pe ina e ole e kalesia e awanoa lava moe. A whaifo e leo i se lotu o e loto i le nei. Vai te mi leo langa a o e nofo i Hayward po so se area i le Northern California. E lata mai Hayward. Ai le se me te lotu ai. Ia alo awanoa lava mato. You guys can reach out, message us and let us know and we can just give you the address. Sao tatou mafuta whaatasi ai. So soani fo ilo oeo langa whaalianganga a wa sawalinga le tatou sa vali ai e le whaingo fie ai au te tatou nua a tatou ngā lulu e whaatasi ia e mawhaia e mamai fo se avinga. Ia e awa toile ngā whaafetai i tatou paanga ma ta mama tina o lo mata mai lea so ma lea so whaafetai total sanga. Langona foi ale ma whanawhana o you know o total sanga wa e ui lava o le building. It's just a building, but we believe within our heart that God is, you know, have something greater for our church. So this evening, yeah, o sina whaatalofa le nā ele soafa Iesu. Ia ale atu tu o tutama a wala mata ina o le tato whaasoa le nei yafi. Hallelujah. Yeah, peona oni ngalo fa mole e mata mai le ne fiafi. Ia fa mole oni ngalo nga share le tato por kalama. Ia ma subscribe le ka ko YouTube channel i le ne fiafi. Fa mole. Ia nawo uma ona fa talofa ia fa pelo ai tu ile la panga i ne fiafi lunga le tato por kalama. Ia moni lava a fai o te se lotu te lotu ai pe te fia mafuta foi. Yeah, let us know. Yeah, se au le temine. Yeah, ona saule se taimi foi le na le tu o atu e maua loli mene ma pe o le matu e kane sia matu tapo ai. Yeah, ona fai lo atu la i o address. E tatu te mafuta ai. Pe a fai polo o e fia mafuta i le atua ia pe o su e fo se lotu e te alo i le lotu. Sau e avelo vi inga maro whaktai i le atua. Alo le ngā fo, le e se lotu. Pe o nate, tompai alo e su e se lotu. Alo e te whaalongo i le upo le li ima e alo e te mafuta i le li ima avelo vi inga maro whaktai. Ia awa fo ini e wa ai whapeo le lotu lea ma le lotu lea. No. Alu le lotu. Awane e alu le lotu ona o se mea masani. Amen.
Awane I alu tito anga lotu ona le mea e masani ai every Sunday. Ia alu le lotu ona o le ngā lala o lo lotu I le atua. Marau manao te alu ame lau tāpua inga I le atua ame lau whaapitai marau vi inga. Amen. Amen. Fia le atua wa ai mai le lotu le tangata sau ma le lotu wha maun. Tāpua I mai te ia ma le lotu wha maun. Whai tātou te o le lotu just to go to church o ongo le me maua whai ma me masang. Re o iei se anganga ho inga le se ngā lala o le fia alu se anganga ho inga le alu tāpua I le tua. Ia. Mai mau kile inga ingo whare. Le ase se ngā oere le kangaka le ingo whare. Le fia loko. Mar kangaka ho inga le o le alu le loko. Le o iei le anganga. Le o iei se anganga fia alu le loko. Le o iei fu se anganga ho inga le o le alu le loko just to go to church fu inga le Le ama si se senga si le inga ingo whare. Whai alo o eka po inga whare. Ia ale mā ngai ia ke alu le li ke alu whasao le tua. Malo mauti no ma eilo. Anga alu le loko I le asa ma le asa o no lo walu te fia tapua I le tua. Ma avelo vi inga ma lo whaftai. Ia le ngata I le ole upo le li. Amen. Whaila le nei asa ua. Ore ele making le whalsa le nei asa. Ia aua te poli. Amen. O le ele tātou pol kalama ke sau te lotu mai ai. Tātou whaalongolongo ma po le ale uwha asoa le atua o le a tātou asoa le nia fi whaamalo se le nia fiafi. Ia ai manga o ho ia watu ase anganga au mai hao sau suruai. Le tau fione. Just kidding. Ngano saua tātou te mafuta I lunga le tātou por karama. Ia le tele ina wasi whamtalanga ia o le amata ina le tātou whaasoa I le nea fiafi. Ia o le nea fiafi ia whaapitai ma fia le anganga ma oli loto. Ona o le matango fie. Ma le powerful o le upo le atua sa whapena ona matu whaalongolongo I le nea sa. Amen. Amen. Mo I ale tala o le tuspa ia o le atua. O le tusia le atua. O le tuspa ia. Pei fou. Mea uma I laufa alongo I le tuspa ia. O tala o tuspa ia I asa sa uma. Even if they talk about the same story. But it always fou ai laufa alongo I te miuma. Ese foi le au mainga. Le whaingo le launga. Ese foi la ngona te mauaina. O te whawhetai I le atua le nefia. Kasi o isi meo le laungangi. Re I ai asa o maho whau inga le whapea. Au whapea, wow. Kusa o le launga le nga, le tala le na whai le launga nei. O se tala ua masani o na whaalungu ai, se tala masani. Tala ia na salu. Le au mainga le tina po le whale tua I le nei. Le sunga I le wow. Ia tangi lima I le nei aso. Ese fo I la ngona. Ese fo I la ngona na maua I le nei aso. Whai o le toi wha tupu ina. O le ola au auna I le atua. Mai ua toi maua I fo I manatu le lei. Ala I la ui asa walinga a ua ia ma le atua. Lo uola wha le anganga. Amen. Le mea le na ese le tuspa ia ma tusi tusi whaitau
kus fai kau ia. A e fai kau ai ia. E uma. A sau fo sis kangaka kalango mai a oe. Iri mo ingi langonga ho ingale pea. Ar kus pa ia. Pela unga lisa keminge ile upu lea. Ai o lisi aso pe fie isi masinga ula unga i the same story. E ese fo. E ese fo ia. Fo ingale ia. Le ka unga lupu. E ese langona. So e ese fo i manatu e maua mai ai. O le mānaia nā ma le lei ma le tāua. Ma le mālosi o le upu o le atua. Le tuspa ia. Amen. Amen. A o tusi fai nai le tātu te fai tau. Tusi ese mai ma le tuspa ia. Se ile kala la fo ile kala lisi kala ngā whalongo mai. Ya. Ese ale o mai ngā pa it is the same. It's the same story. Kala ngai mo mai kusi e ki fai kaua. Kusi a o ngā me whape ngā po kusi fai ngā. Ar kusi pa ia la. Ere ai la. It's the same story. But different meaning. Different feelings and e maua mai ai. Le se senga na. O le tusi pa ia o le tusi e le tua e ola pea. O le ngana ma upo le tusi pa ia. Is fruit. E ola. E ola le upo le tua. Ai sea. A fo i ono o mei umalei te tonu o le tusi pa ia o le tua. O mei sau mai le mānawa o le tua. Sau mai sui fofonga le tua. Na fai e le tua le lalang. E le i fai e lima o le tua. O lona sui fofonga. Su e ke ni se mua fai kau mai ke ni se mua fai mua liha. Na feta lai a le tua. Le melena a e fai tau le tusi pa ia. O fofonga uma o le tua. O lo i tu tono le tusi pa ia. O lona leo. O lona mana. Mea uma o lo i tu tono le tusi pa ia. O le tusi e ola. E iai le ola. Amen. Genesis 1 verse 1. Yeah. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yep. Now the earth was formless and empty. Yep. Darkness was over the surface of the deep. Mm-hmm. And the Spirit of God was hovering over the waters. Yep. And God said, let there be light. Get coffee. May God said, longo winga, na fai atu. O le leo o le atua. O le mana le nā o le atua le tono le tuspa ia. O le anganga pa ia o le atua o ilo i tu tono le tuspa ia. Le mea le nā, po le le tele o tala o le tuspa ia e la unga pea e fai fea. Ua maasangi e lo wharam, ai kero. E ese la ngona e maua ai. Ese manatu e maua mai. Ono le upu e ola. Feta lai e tua le atua. Let it be light. Ke ia o malama. O le mena. Sa whawhitai e le tua angi. Le mānai o le upu. Le mānai o le upu. Whawhitai po i le sunga i le hawa opo le tina awa. Le sa ili. Sa ili. A wale upu whauina le tua. Ia. A le raa. Tua turo i le tina le aina. Ia.
Ti o te lori tina rai. Ia e a mata le tātou. Whaasoa i le nea fiafi. A wāra. Peo no whai ato le tātou pokalam. O le upo le atua ua whapena o na ma whaalongolongo i le nei. I le asa sa ma le asa. Whoever is bring forth the word of God. Ia, e matio mai foi. Whaasoa atu ai. Ina i o tau la ngona, ma o tau maua le whaamanuianga. E pei o na whaamanui ai maa ua. I le upo le atua. O lea, e whesosoani te tano le nganga pa i o le atua. Ina i e whesosoani mai ia i maa ua i le asa. I le temi ma te o mai i te tuwha atua ai. I e whaamanuianga. I le upo le atua. That we receive every Sunday. Amen. O lea. Whaamanuia le atua. Papitai tele atu i le tina. O ia tangi ia mo le upo le atua i le nea fiafi. Ia, han. Yeah. Whaitai fo ai le tua i le upu a pe ana sau no ta mala inga o le upu lava le tua e ola ia sa o ai te le te mi tato te whaalonga i le same story over and over but you know every time every new a le upu le tua whaitai fo ai o le whale tua malolo po le awa o whaia tangi lima ona o le sui sui pe ona sa no alta ma tele o point iana point out mai ele tina ele upu le nea sa you know ele I o fo ele ma fau or manatu ese fo ia le au mainga o le upu e whamalosi fo ilo ni tangata whaleanganga ila uia sa valinga ia o le tusi na mo ele matou o whamalosi le nia, so o le tusi le Ioanes fulmatasi, John 11, ia o le story a toa lava, ia pe ona whamai le whalitua ia te mātou, mo so tiny, read it, whai tau vai, ia o le tusi la lea, o le tusi i le ia la salo. O la salo foi la, it's a good friend of Jesus. Se evatuan le background a la salo. O la salo, e iona tu fafine to alua o Martha Lacey, o Malia Lacey. Just so that you know, o Malia, the same Malia linga whaangaina le perfume e uai, malona laulu e uai le tino Iesu, ele I ave Iesu, ele I fasa taroina. It's the same Mary. So, o Mary la lea ma Martha, o lato tuangane la lea. O le mānaia o le matua la o le launga I le neia. So, o le manaoga na whaawhiloa I Iesu. The need that was fulfilled by Jesus. Amen. Mānaia le. O le mānaia fo ila o whaalongo ana nei. I le upu lea awa. At this time, o le manaonga lea na fulfill a lai I nei. Jesus was here in The earth. In a form of a human, right? So, o le point mo la whaailoa lo manaonga. Whaailoa lo manaonga. So, if you read John 11 verse 1, I want to read it to you in English. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus lay sick, was the same who poured perfume on the Lord and wipe his feet. And wipe his feet with her hair. So the sister sent word to Jesus. Manatuala loa wa avele upu avele fi'au. I'm off of forward to like iasola Elise's cell phone. The messenger had to go by foot. So I guess he had to ride a donkey or a horse to be able to avele fi'au ya Yesu. Never mind.
Verse 3. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. So ole point mo moalana fa ilo mea te mato lenea. So ole fa lo manaonga. So na alu na send Maria, the messenger, ya Iesu, ilona if ataula ya la salo lo o mai ya Iesu ito sau. I mean, mafafawa tu I taimina lai nele faaola. She didn't have to pray. She sent a message for Jesus to come back. And I love how Jesus responded to this. You know, Jesus said, when he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. Aloha tato iloa o mana maliu. Na maliu ala salo. You know, I tau alu tele lalo. So ole poimo mola le fama lo sitole nei. Le nea fiafi. O le whaailoa lo manaonga Whaailoa lo manaonga. So iaso la o Maria lana send the message ya Iesu e sau Iesu. But you know, nowadays, because loto e alu Iesu I lona no foa. Loto e no fo mai le right hand o le atua. O tatou la, how do we how do we ask God? How do we call upon God? How do we present our need to God? You know, Bayana Fayatu Isesi, you know, in the past, through prayer, through reading your word, through meditating in the word, through fasting, through fellowship too. You know, ole, that's how we communicate with God. That's how we fa'ailoa tato manaonga. Ai mana ia le upu na whaamalosi mai le awa o le nei asa. For my, be specific when you present your need to God. Na telo tingi tato, be tamitami so tamitami tato le presenting all le tato need. Although we know God know our hearts already, but it's important for us to say it out loud, you know, to ask. Well, I feel my le Ioane lona mata upes fumal fa lona fa upes fumal fa for my. You may ask me for anything in my name, and I will do it. You know, this is Jesus talking. So ya tato, if I'm alosia to le ne tu la fiafi, po o aha level mana onga lilo, mana onga for ya, whatever it may be, call upon God. Call upon Jesus. Amen. You know, he's not too far, you know. If afitaya uile tua awa, when Jesus went back to heaven, wow, to tu nila Yesu, and he went back to heaven. And I promised my Yesu that he was going to send a helper, the Holy Spirit. So you know, I'm so grateful. You know, like I said, I think last week or the week before last week, I'm so grateful. You know, I used to call my husband my best friend, not anymore. Once I have that relationship with God and I realize that the Holy Spirit is with me at all time. You know, ole nga pa ia wa faya lea male faamalo si anga I lo ni tangata. I'm talking about everything. And I'm not, you know, if I've taken ole upo fo ia lea tua, e au ngā ia le upo, because isu e lea so aso uma, if you practice to read the Word of God, meditate on the Word of God, you're going to start to remember it. And when things happen in your life, when you go through things, Bela Maria Martha, when you know when their brother was sick, they sent word for Jesus. It's the same thing for us. You know, you can use the same itatawolanga le neolanga. Oleale faafita oli
or whatever you go through in life, e mawhai oe ona call upon Jesus. Uh, I still can't, I still picture how Jesus was down here, and when that happened, wow, what a moment. What, e whawhataia ta mā, because nā lu Iesu i le langi, a lua au maila e le fisosoani mo oe māu. So whatever we go through in life, and I'm telling you, last week alone, I'm sure my husband shared with you guys, I believe yesterday or Thursday, but the enemy was out to get us, you know. But I thank God for the word, and I thank God for the Holy Spirit who constantly remind us, when we're going through things in our own marriage, in our family, and everything. The Holy Spirit is always that voice, like Famanatu Maya scriptures. So that's what we use. We use the scripture, Famanatu, whatever we're going through, whatever the word of God says about this and that, we use that scripture toward that situation. And ole mea mana na le upo le atua awa e le se upo fina le na le e peio peina saunole tamale ainga pia se sia to see. No, this word is alive. It's alive. If mai foi le tala le suspa ia e le toi foi fualo na upu a. Whatever God sent, his word will not return unto him void. So, o te whaamalo sia te oe le uso po le tuahane, o le a lava le mea o lo o e whexina le nei taimi, po le nei, in your own personal life. Call upon Jesus. Whaamanatu, whaailoa i le tama, whaailoa i le tamalo manaonga a. Awa mai e mawhaia e whai lava i le atua. Yeah, ele omana onga filale things that e onga mo oi. I wala te whapia te mana o le mea ma le mea. It doesn't work like that. No. So le nei tula, ia e whaftaia o le atua le upu ma nai o le whaamanino mai o le partla le ana. I just sat there and I was amazed at how God is and how good God is, because mafofawa, in reality, ile taimina na avele messenger ya Iesu avatu. Well, God already knew, Jesus knew already that Lazarus was going to die. But look at what he said. This sickness will not end in death. So meaning whatever you're going through, when you trust God, don't think of it's the end of the world, or mafafau, like I fatua tua mai faalangolango ile tama. Man, if it's so soani te oi, if it's so soani te au. Ma nai ole upo, because Jesus already knew that he was going to pass. He's going to die. But what does he say? He said, no, it is for God's glory. God's glory. It is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. So Jesus already knew that he was going to pass, because after, he received this message, he stayed back for 2 more days. 2 more days. And then he went back. So ole mela te whawhetaye, o te whawhetaye, because whatever we go through in life, it's only for that short period of time. It's not going to last forever. So whatever you're going through, I don't know what you're going through, but I pray that the Holy Spirit will speak to you and help you, in whatever you're going through right now. This message, if malo se foi mato le ni vai taimi isi mato inga. If amalo se foi mato, just family, I just want to encourage you, te lea to oily reward. And not only that,
when we lose a loved one, he or she is in heaven. Today after service, we had the chance to drive by where my son is buried. And, I told my husband, I said, you know what? I just thank God for saving us. And I thank God for the word, because the word have changed us so much, to trust God. Ali'i sawe avele leola fa'aleanga leola mole ali'i. Ili amatanga I'm sorry. Ili ona tutonu ole luafe lua tolu. A lot of things happen in our family, you know. So on our way to the cemetery today, just to see where my son lay. Nama watua malitama, and then we both said to each other, wow, thank God for the word of God. Thank God for, his peace. Because it's only through the word of God that we are able to move forward, not dwelling on losing a baby or losing a loved one. Because we already know within our heart that he's in heaven. Alimena, that's what we all look forward to, is heaven. Awala e te popole I leolangane, because o leolangane, it's just temporary. This life that we live is temporary, but we should be not worry, but you should keep your focus on what's eternal. And that is what in heaven, being with our Lord and our Savior. So uh, today was a reminder for us, whawhetaya le upu. Whawhetaya le upu o le atua, o le upu alia e whamanatu, e whesosoani ia te tātou tātou savalinga. Because every day we face things. Veia o le story le na whaasoa I le neia soa I tina, o le whaltua. So they were going through hard time. With ka missing ia Martha ma Mary ona wo misia le mafutanga malona lato tuangane. And even Jesus, this was someone dear to Jesus too. But Jesus knew that he was going to pass, because if you read verse 4, that's what it says. It was going to olva vinga le la fa Iesu. Olva vinga la le. If I glorify ile atua. They glorify Iesu. Yeah, ole vainga longa lua. Right? You want to say a little bit about the vainga momo? Ole vainga longa lua. Faisinga luenga. After fa ai loa lo mana o ngai le tua. Faisinga luenga. Put it to action. Like I said earlier, we're believing God for a building. And I love how, Tangi remind us, e- ele awa te, ole upu na fasoa le ne yaso. E na faa malo si e mato awa, this today was our last day at this place. So ole faa iloa la lo mana onga. Ia umalona faa iloa le mana onga le tama. Ia acta ilo tato tam fai lo tato e faa tino. O le ala faa tino nga le tona fai. O le a lava le mana onga nei te whelua I ma oi, or nei a te oi. You got to present it to God. And then after that, you have to do your part. We cannot just depend on God and then just sit around or do nothing. No, faith, e le whātuatua e le mawhaina ngai o le whātuatua by itself. You have to work. So whaise ngā luenga, pe whaise whainga. Yes. Okay. Eine mele ke na fo
le ngau mo wa mai le launga. Olea. Pe ono fai atu. O le tala le ia la salu. O se tala o masani o tatu iloa, everybody know. Everybody preach about it. Yeah. Pe fai la le nei asu ma nei le au mai ngai le fali tua. Le upu le ri nei asu fatau le tala le ia la salu. Fatau ilo mana onga. I fai sa ngā luenga. Amen. Mga lue fatasi. But there was something that nga aola unga me fali tua. Sa ile mea nga lue me le nganga o le tua ia tea. Ile tala le na ko kiki a o ile fali tua. Ile mele nga lue mele nga le mele nga o nga umo wa mele lang ko kiki a o ai le tala le fali tua. Yeah, I don't know what to, you know, me o lo uman fetala e tole nga nga o le tua I fali tua. Ile mele ile taimi na watu ile tala ia Iesu. Mfa iloa ia Iesu. Ua mai la sau. O ia mai la. Ua mai la isele. Allah salo. Ua mai la salu. Yeah. Mfa mai la ia. E toi lua me na toi nofo le tua. Toi nofo Iesu for 2 days. 2 days, yeah. And then later, nga halu lola iyo Iesu. Le al wat. Wa mo le talo. Wa maliu Iesu. Wa maliu ia la salu. Do you kind of get what I'm trying to say right now? Say it, hon. Speak your mind. O le mele wo longi. There's a big picture. O lenga faali mai le nganga ia tea o ngi le launga. Okay. Tusa le una fa malama mai e fa ina le tua ia tea. I le taimi. O le taimi e le tua. It's not our time. And God's time, ours perfect. Oh, I get what you're saying. And sometimes, God's time, you think it ran out, but no. Yeah. Tusa e la unga mai asfaltuani, but that what God put in my heart is amazed me. Ua toe wha manatu ia te ia. E ire teime ave o tātou mana onga I le atua. E teime tātou te tatalo I le atua. I o tātou mana onga. Yeah. Whatever we need. E ila le teime I walu leo e te talo I le atua. Wa vai atua. Ua tupu whale tonu. And then your faith been gone. Wale eiso whatutua. Ona olea. Ona ua le hape le mele na e te talo ai le tua. Ai te loa. O le tala le ia la salo. Le whaali mai ia te oe ma. Ia tātou I loa. Ma tātou wha maoni. Ma tātou wha atua tua. Ma le aiu se masaro salo I le tua. Amen. Alu atu le mana onga ia Iesu. Ua mai la salo. Mind you. O Iesu. Jesus loved Lazaro. He loves the two sister. Yeah. Pero se fai ngā wō.
Pe se fai ngā wō, fai ngā le makua I mā sangi, makua I mā whanga le mawhukanga. Amen? Pati ta inga. A whai o le matua inga is my best friend. E ui ai na whai atu ia te o tau e, she don't call me her best friend. Second best friend. Kuso leo tama whai e whaina le tama whai wha amatala atu. E le mea le sanga lua I lo ulotu. It touched my heart today. A o la unga ina. E le a o le upo le atua I le ne fiafi. O I le ne yaso. A whai o Lisa. O lau best friend. Ai ke iwa walu se mea. Ai kupu mai si wha le tonu wa. Si me wha le tonu ia Lisa. O le tana man mo ia. E tu umau mea lai whai. Whatever I do that time, I will leave. Okay, sawe ba ko uma mea nga o sawe ba ai Lisa. Wo e tau loa me le haka le tau wali wali atu. O Iesu. Amen. Nā lu atu le mana onga wa mai la sau. Lu wa aso na toi nofo a Iesu. Amen. E le ifa apea nā lu atu lo le tala ia wa latu le message ua. Wa mau atu wa mai la sau. Whatever was Jesus doing at that time. E le ia wisi. He didn't go right away right after he heard the news about Lazarus. No. E ui ai na mawhana le mawhtanga. E ui ai sa iai le lofa. Ai le ia luese le to a wide away. Yesu wide away. No. Ai whai mailo ina uaharu Yesu. Walu watu. Ia wa sau le tala o maliu la salo. Whai tangi a we wa whaka ngisi. Walu wako maleka. Ua maliu la salo for how many days? 4 days. Maliu la salo. Pero no whai atu. O le taimi e sau wale atua I lona taimi. E re whaakuskusa mai kaimi le kua I lau kaimi ngai ke mga awai. Amen. Ai kelo. O le kaimi le kua. A hoa nga happen. O le maa ngai e ia se ka ngaka e whakarikari ke me happen e le kaimi le kua. Ai a kako fosia lo. Ia. E masasalo lo I le kua malanga ngā luenga malang whamangianga ia ki oi. Amen. Kusa o le mele o kau whamakala ku le mele. Ke leo kako e kupu mai lo wha le kongo le tino. Tupu mai wha le tongu I lata whanau. O lata to o lua. Po o saka ngā luenga. E wawe roanga e kakaro I leri. Amen. Ma e kau mawhai loa I a happen at that time. Wa e manga o a kali mai lo le kua I le kaimini ngā. Ai kero. Ngā lua kwa Iesu le kaimini whina ngā loa ia Iesu e alu I oe. E wa ai lasa. Amen. E ane no wa ai umai le to tele o tangata. Le wawe ngā le atua. Sorry. La salu. Salu fafu. He walk out.
Le māngai o le taimi le atua. O le māngai o le taimi pe e whaatalitali le atua. Even though ke wa ai aku awa. Wa le koe, wa le iei awa. That's it. That's it for you. Wa ai aku awa e fiu e kamawhai le o langa o lau whāngau. E wa ai aku awa o la e ai whai le o langa e fia ai. Aua ngei. I whaawai vai. Aua fo inge e masal salo I le akua. God will always come on his own time. Amen. Ya ora ufse songinga. Ale ngako. I'm sorry I cut you. No, it's okay. You know, o le mana ia o le point lena whai mai e paua. Awa, I get what you were saying, you know. Mana ia o le taimi la lea na ave a le message a Maria ia Iesu e winga e lona tuangani. O le mana ia o le mea nana I whamanatu mai ana nei ia. A lot of times we go through things and we expect an answer. You know, we ask God for like a specific need, and then we expect him to answer at a certain time in our life. This is a good example of how Mary and Martha naavele message ya Yesu. Like he said, you know, why did Jesus didn't come right away? Huh? Why Jesus didn't like leave everything and come? Because this is one of his good friends. But like I said earlier, in verse 4, o ile faalia ile le mana. This is to glorify Jesus. And I love when, if you read this story, you should read it. Because I'm reading it right now, like, you know, I'm just refreshing my memory. And I'm in my heart, I'm ia Mary ma Martha. Amen. Amu ia la ua I le taimi a awa o le faola he was here on earth. And they were able to experience that. O le mana ia o le upulia ia Martha. Na wailo ia Yesu Na wailo Martha ia Yesu. If you read, sorry, bear with me. Verse 20, you know, I'm going to go down to verse 20. It says, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Verse 21 says, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Verse 24 says, Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. My Lord Yesu, ya Martha, do you believe this? And look at what Martha said. Yes, Lord, she replied. Fatua tua, Martha. Fatua tua, Martha. Martha replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Now, you know, I'm a fawawela ile lo tala le fa o te fa amu ia le auso awa they had the opportunity to
be able to speak to our Savior, like in person. Man, that's a good feeling. I mean, if I yeah, but Olifatua Martha, they believe that if God was there, or if Jesus was there before he passed, he would have. But Jesus answered by saying that what Jesus answered and says, I am the resurrection and the life. Uh, the one who believe in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Man, what a promise. O le saltonu, o le fatua tuala lea a Martha. Le mo mai le part lea le vainga longa lua o le mato message le nia. So she put it into action. Na alo Martha. E whawhi loa i Iesu. Ale mana ia lao le alu o Martha le whawhi loa i Iesu. Because their conversation, na umaloa na tali tonu Martha, that Jesus was the Son of God. So going down, I'm just going to move down to verse 34. Jesus said, "Where have you laid him?" Oh, so lo ave lola ile mele ta otoa ia la salo. Oh, onala le mo le verse 3 or le onala o le mo le point 3, fulfillment of this need. Jesus called out Lazarus. Ole tali ole manaonga. Ile si uku. Before you go, wasn't Yeah. there for the minute? Fingani ilo wo langa. Yeah. Aonga ma series lo langa ileri. Ya Yesu Kiriso. If you fear my Yesu ya tiwe. Yeah. Amen. Yeah. If you give your life to Jesus, you become Jesus' good friend Yeah. or a good brother to him. You know why I know how serious ile whainga wo a la salo ma Yesu. Amu ia ho i la salo. Now all of them. No, le winga o lo from talanga. I don't know pete mo wa umai. I don't know ke o se fa sa o mai. In the Bible. O kangi Jesus kanaka. Yeah. Jesus wept. Yeah. Ah, ma ko i fa amu ia o ni kanaka o la salo. E fa pe ngā fo i la o ka ko kanaka. Ah. A whai e te alofa moni i a Iesu Kiriso. Amen. A whai e te tali a Iesu e avea mo lofa aola, e avea mo uso, e avea mo lo friend. Ma tu mau pea Iesu i loloto. E wha mahoni mai fo Iesu i a te oe. Ah. O a lenga fesili a, o kaungu o aku ia. Ia Iesu, pesili lola ia Iesu anga o aku ia, ia kangaka ia malika. Whapea mai leo Iesu. Pai mai. O whea na o tautu inai o ia. Pai aku leo kangaka, o whapea mai la tau ia te ia, leri i, maniu mai ia, se i, oi maniu mai ia, e te sila i ai. So nana wa ai atu wao Iesu, i le mea o loo tu wa ile tingo ki a po le si tulo. Kangi lo mo Iesu. Kangi lo mo Iesu. That's how serious it is. Yeah. Le relationship. Ma le alofa o Iesu.
ia la salo ina ua watu Iesu. Ia ua maniu la salo o kongo le kunga mau. Ui kawhiwhi. Karosia ua fia makangi mai Iesu ma oli mai. Ia ha umalo au nganga i le tua. Yeah. He mai ua tangi Iesu. O le maula i kiki a lea i kokongo le kuspai. A o le mau fo i le piko sili. O ngā wha amu ia. Kokongo le kuspai. E ala salo. Ua tangi Iesu. Amen. O lea. Au mai aveu tātou wola i lea tuam. Matali Iesu e avea ma li ima whaora. E le lei a le tangi mai o Iesu, le tangi ona ua whaaleanga seisi oe, po ua mawhatia lo tangata, a le te au na, ma le wha maoni i a Iesu. A le anga le tangi mai o Iesu ona o lo langa o matua i malokia. Tangi Iesu le alofa mai o le fiu e kau ko i aku lo fi ngalo malolo. Ai kere o karia mai ale tu i atu le anganga o Iesu. Amen. Amen. Okay. Oh, that's it. You know what? While Bauer was talking, something came in mind, and I know it's something that I should share too. You know, regarding this, Martha, Mary, and Lazarus, they had a relationship with Jesus, and it was a pretty close relationship. Now, this was not in our message today, but I just want to share the importance of having that relationship with Jesus, you know, having that personal relationship with Jesus. O le ala vale mea te wala awa tua i le te ma, or Jesus, he will answer you. To carry on to what our message was today, i le vaenga la le fulfillment o le of the need. Jesus leana e mawala i le verse 38. Ya loa I lalo le se uma. Lena pe nena saunoa le tama lena whai atua I lo Iesu. Take away the stone. Jesus, let me just read it to you. Verse 38 says, Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Verse 40, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? The importance of having faith. Olo fatuatua. Awa, ele mawhai na fia mai lea tua pēle, se tato fatuatua. Fatuatua e ni de ole fatuatua I lo ola faleanganga. Or o se manaonga fo I au nai te tuuina atu. You have to present your need. Fa'ailoalo manaonga. Then you worked on that, you know, fa'atino le manaonga. E iai fo le fatuatua. You know, faith. E whaina e tali tonu, e tali Iesu e le atua o manaonga. But you have to work hand in hand ale le fatuatua mga luenga. Le mawhaina fatuatua by itself. You need faith together. So going down to verse 40 says, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they
may believe that you sent me. Verse 43 says, when he Gotta had face said this this, way. I'm We sorry. gotta face this way. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. I just want to stop here for now. Ole mana ia fo ale upole atua. Ole mana ia fo ia ole malie fo ale upole atua. Ana neila na faile fa taita inga fale tua. Po ole awa au ia tangilima. Ile specific ole wala awa Iesu. Awa ole tunga maule. I'm sure there were other people that were buried there too. So ole mela na umalia ya ole ne yaso. Ile message. Ole wala au lea Iesu wala au sawa ya Lazarus. Awa ana le wala au Iesu ana le wala au Iesu le ngo Lazarus. Pinafapia. Saufafo. Pe nei mai atu o. O mai umai fa. But if I've taya, ile upo le tu e mali fa is take me. Kero. Longo winga nga wala ang waku Yesu. Without saying la salos ni. Oh, pero Lingi. kala fal tuole me. Pero wala winga nga wala waku Yesu. Sawi fafo. Longo winga. E kusa ole whaka kali aku Yesu ho. Alai five to winga la wali ingai kongu po ai kau whao mai fafo. Ya, sa oila tala na. Yeah. Verse 44 says, the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and clothed around his face. And Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. So, Falitua pointed out some things about how Jesus called out to they ile matangala na fai Yesu they This way. sorry, thank you. Na fai Yesu, take away the stone o ele o whaeloa la mai tonu I po waila na vese ina le stone there na kawai le tunga mau and then later was sa fafola salo ele ifa mai fo I po waile na vese na me ye na rapai lona tino yeah, these are some of the things ele o kilia mai te tono ole tusilia. But if I tau ile message le nea, so if I tau they, yeah, tato. So meaning ole a lava le ngā luenga wa tu ui nā tu ia te oe te ngā lue te tono le ngā luenga le li. Ia whamaoni ai. Ele ngata I te tono ole ekalesia pai I lo ainga e whaamaoni ai. Le ngata I tono o lo ainga o le ngaluenga whaamaoni ai. Be faithful with everything. Awa fo'i e te whaalongo leo. Don't wait until someone tell you to do something, Just be moved, alofa. Ia moa I tātou le alofa pe le alofa Iesu ia la salo So ole message na le nei asa na whamanui ai mātou, Amen. Whawtaia au I le whaletua I lana whamalosi. Because, tātou uma, we all face, le nei o langa, le se o langa whaingofie. Walking and living a life for Christ is not easy too. And that's because we are a target for the enemy. Why? Because, olo o vai e se ina tātou whanau I le atua. So, o lai whamaile upo, ole fili, e pe se le iona tangi. He's roaming, looking, e tamwhai whaomatia tātou wola, ma le tātou tamawhai mo le ali. Ai mana ia le upu whamanatu le nei, so ia I na wholofola ina. O le ala wale mana o ngā ia te oe, whaailoa, whaailoa I le atua.
Give it to God. Le ngatai lea, le ngatai whaelua le tua lo manaonga. Yep, you have to believe and have faith. And not only that, you have to faising aluenga. Yeah. O le alawa se mea e te ao ngai mo le li'i whai. O afo ia, everywhere you go, try your best to be God-like. Be Christ-like. Ele whaingofie, and it's not easy because I go through it too myself, but every day we try to make it a habit and try to be the best representation of Jesus. So le whaamalosi le nia so ia te oe le uso ma le tuangane a ta mafo e matina o mafuta mai le nei tulafi afi. Ia o le alawa se mana onga ia te oe ave e le o tutuli talingo i le atua e le whaalongo o tali mai lo mana onga le ngata lea ia whaatino. Ia ma ave lo wola. Ave lo wola mo le atua manuolo o mo le taimi. Nowadays there's so many things happening in our world, and these are all signs that we read in the Bible that signs ia o la tanto fio mai Iesu. La uia whaamalo si te oele ni aso, oele ni tula fiafi, o le alawa le, o le alawa le awanoa e te maua, e mawhai e whaamalosi, whaasoa, pe apopoa'i fo ia se uso po se tuangane fo i whaavaivai, o seisi fo i le uloa Iesu Keriso, use that opportunity. Awane e ala tu le na aswa e share atu le alofa o le atua. Whai fo iau, Iesisi fo iau friends, na lotu, and now you don't see them anymore. Pray for them. Reach out, call them up. Whaamalosi. That's why we're here. Na o tātou umalawa o whānau ia le atua a. So, ia te aua ia whaamalosi a lesi. If the soani le tātou ola, ma le tātou sawalinga i le nei o langa. Ia, o sina o whaamalosi na e whaasoa to ia te oe i le upu sa mātou whaalongo i le nei aso. And you want to add anything? No, mea ole nā ua uma ona. Ia, ona whaasoa uma te tinare ai. Ia, po tinare tātou whokalama. Ia, i le launga po i le nei aso. Ia, whakatei le tua i lona whetalai mai. Ia, ole upu nā sa whapena sa lui tauina i fo i mātou le nei aso. Ia, ai le ngātai lea ua toi whaamanatu. E o mātou tangata. E te tauone tātou alue whaatasi. Ia tātou moale loto whaatasi. Ia, ma paise ngā luenga, paise whainga. Paise whainga i lo langa. Po le a mai, koe siaki lo wola wha le anganga. Ia, po le mea o kei mea uma. Awa fo ine i o tātou mā tele i mea o le tino, ia ma le mea o le lo langa nei. Ia ai ngalo i lo wola wha le anganga. Ia, i nei aso ia e whaafitai ia ma vi ia e loto i le tua ia ona o le upu ia sālaunga ina e lona au auna i nei aso ia po le wharitua ao ia tangi ia lea ia e momoli atua i le anganga whaafitai ia i le tina au auna ia au wafo i le tātou upu sa whapena na launga i nei aso ia lea fo ua tātou whaasoa ai ma tātou whaalongolongo i nei awhia lunga le tātou po kalama. Ia tātou uma sa whaamanu ia uma tātou le nei aso le upo le li ipe a whai sa e anu le loto. Ia a nei po kalama a whai sa e le i alu le lotu ono po le alawa le mea o tupu po si whaalawe po le a ua le meika i wharisa i nei aso. Ia ai o le ua e saurunga le tātou po kalama i nei aso. Ia whaapetai ma vi ia le tua. Ia o le au ngā fo i le nā o le tātou po kalama ia sa a fia fitai tasi. Ia e wha soa toi le upu o le li.
Ia sa whapena na whaamanuia I mātou le nea sa. Ia o le tātou whaasoa le nā ia ma le tātou polkalama hoi le nā I le nea fiafi. Whaamalulu atu ia ma a ona o le amtanga ino mai o le tātou polkalama. Ona nisi fo I o wha le tonu o tātou Mike. Pe ono whai atu ia so se mea ia wha le tonu ia. I tau mwhai ia le whiri e tau mwhai ia awane I tupu ma o le polkalama I le aso. E tēnā o le mea mo ia. Le la se whai loa atu. O talu ana ma whai le polkalama. O talu ana wala awina e le tua ma ua whai le nei polkalama ma tāla I ma whai loa le whina ngalo le tua. Tele I o me tutupu. Tele I o me tupu. Tele wha so songa. Ma tofutofonga ti apolo e o mai I mau. Mea moni ia. Ai ma te whaafitai I le tua. Sa o loo iei pēro na so soani. E leo tūla fo ia le tua mau. Yeah. Thank you, Lisa. Po o a whapita ule ma te uia I le aso ma le aso. O loo iei a le tua. Wha ma nosi mai. Apoa I mai I mau. E whaptai fo I le tua ona o le neipol kalama ua tele fo I le taimi e whaitau le tuspa ia ma so elo na upu. O le malosi fo I le nā o maola wha le anganga. O I le taimi e tupu ai whapita uli o mawe se sa inga o no manatu ma mea whapena. E langona le pa I mai o le anganga o le tua. Amen. E langona le pa I mai o le tua. Pe ono whai atu e le taimi o te se ai. E le taimi se le tina la hima. Ai awane I o tātou whaavai vai e. Ma tātou o atua ia ma tātou o atua no. E le whapea a tātou pa ulo ona tūla fua I le tua tātou. Le ai. E rofa mai pēr le tua I atu e. Fifia I o le tua ai loa e fo inga le pēr ua e loa ua e sise. Ma ua e loa fo I wha ma o lalo roto I le tua. Amen. Amen. Pe ona o whai atu. O temina sa I o laulang. O nga wika sise o ke whai ase me sise pe kalafo I wha mkalanga ma me whapenga. A ina ua o toe ave le ola I le li. Tole. Ko esi a wha alongonga le mele ipo o fefe. O makau I le tua. I awane I o sise. Yeah. Wale mele ngai e. Tole. E ei lo sa o me sise. Po sa o me sa whai o sise po ngi upo e talafo maama me whapena. I feel wa ulangona ua o sise I luma o le tua. Sa o whaile I le matoa inga. Why I feeling this now? A le wo sa o e avila ora I le tua. A wai teimina. Ke re ke kai au popole e le imang whanonga whapenga o mai. Lau ke loa na o me sise le whai o ke loa fo I le kua. Ke alu fo I le loko. Ke ko anga fo I le loko. A lenga ola I mea lalula. Ai se iri sa ringi whanonga whapea. Well, ke me kai loa e kasi se pa whai o waku like 4 or 2 weeks later. Kwa la ngonga la ia nga kalu la ia whako ese pe. Are mele o ie. Singa koma I upu se ai lafo. Wa u whalo ngonga wa u wangsala. Po le asa upu mamafa po sa upu se e lafo I lo to lua. A ti ngā I le whina ngalo o lo to lua. Wa u ilo wa u se. Wa u ilo wa u wangsala I lumo o le atua. Amen. O le mea nā o iloa. E moni ale au nei le atua. Yeah. God is good. O le fia o le atua. Pe ae wa ai mai. Ua e tue sala mō. Ma ua e tue loto ua e loa ua e se.
ma ua e iloa whaamangalo ma whaato ese i le atua. O leo, tatu whaamalosi ni ngā ruenga le atua. O le vai tau ma le vai taimi nei ia, o le whai ngofie. O le whai ngofie. E o awha a whita uli ma tofofonga ma whaososonga leo langa everyday. A ia aua ne i o tatou pa u, i a tatou whaamalolosi. I a tatou tau mawhai a aua ne i manu malo. No, that's not going to come out of my mouth. I rebuke you in the name of Jesus. I a aua ne i o tatou tau mawhai. Pa aua fo ine i o tatou talaia whai te toa. Ma aua fo ine o tatou whaatanga inga le ti apolo. E tau mawhai i sau le vā oe, ma rau a inga, ma rau tō lua. E whaasisi le vā oe ma le tua. Yeah. Amen. A e whaarongo aku a kau sau le ika, e whaarongo aku a kau sau ni mangaku se mangi a. A renga ko mai Iesu le pule te tulia i te mong ma ti apolo. Rebuke the devil in the name of Jesus Christ. Yeah, send him where he belongs. Send him where he belongs. Well, hell, that's where he belongs. Not in your house, not in your family, not in your work, and not in your life. Yeah. Amen. Amen. Olea, tatou whaamalosi. Tatou whaamalosi, tatou on sai, i pōpō ngā mwhainga tāo leo ranga. Ai e tatou whaatua ma tatou whaalangolango i rea ngangapa i o le tua. Teime tatou te whiala ai tai a uma la tatou, tatou ati whiau mga luenga mpufuanga o le aso, awa ne e ngalo na e te talo i le tua. Yeah. Awa ne e ngalo o na e wala au i le ngangapa ia. E sau e te klua wha lua. E wheso soani ia te oi i laufo launga i le aso ma le aso. I aua ne i tau mwhaile ti apolo e tau wha se oi. I mea o leo langa nei. Amen. Amen. O lea i tatou maua le. Tatou wha malosi. Tatou wha ma a e pa u. A e pa u. Awangi i ingi wha ngonga fo inga le ua le alofa mai le tua ia te oi. When you fail. When you fail. Don't feel like God don't love you no more just because you fail. No. God will always love you. O ngā fo i loa ai le moni o loa lofa i le tua ma loa loto i le tua. Amen. O le teimi e te pa uai, te talo i le tua ma le wha maoni tuli vai i le tua. Wala au i le tua ma le loto wha maoni ua e sala mō ua e lolo se se. Aua ni o tātou wha vai vai. Amen. O lea. Ia manuia tele le neiva yaso. Amen. A vea le neiva yaso se vai yaso e. E maua le oli marfifia mai i le tua. O a tātou fuanga e whai le neiva yaso, ia wha mua le tua. A uma po i fuanga o le vai yaso, ma le yaso, aua ne ingalo na avela ubi inga malo whaptai i le tua. Yeah. Amen. Amen. O lea, ia whamanuia tele le tua i lo tātou a inga. Ia, ni ngata i leo wō, ma pā anga o le tātou polkalama i le nea fiafi. Ia manuia whi au mga luenga, ia ni ngata i lea i sunga i whawhia ngainga ma o tau whale tua, ma malu au whi ngā luenga, ia ma e kāre sia o so se la, i sese whata whai tau langa o le nei kolope o tātou i whamanuia atu le polkalama i atu o tau le nei vai Iesu. Whamanuia fo i whi au mga luenga, i lungo au wala, te tonu o pali whai ngā luenga. Le ngata i leo tonu o maota, i o tātou tina, ma tātou tamama tua. Ia o lo whai ele whai o le
o le tapua'i ma le tatalo ina ia solosolo malie ma le mu mea uma a o tatou alo atu i fi'au magaluega le aso ma le aso o le ia fa'amanuia tele le atua ia o le tatou polokalama o lisi le tatou polokalama ia o le aso tofi i le itula'iva i le taimi i California ia fa'amolemole aua ne'i galo tatou polokalama share le tatou polokalama i lenei afiafi ia e le gata i lea o le tatou YouTube subscribe le tatou YouTube fa'amolemole ia na le pau ana o lau me faiga lo la kwa omi tase o lau sau foi na le tatou polokalama ai pau me ia fa'apetai tele i le atua lenei afiafi ai ai foi se upu ua sasi ia ua la'avale fo'i i lenei afiafi ia malui ave fale outou finagalo ai ia fa'apena ona galue le mana o le atua ia outou loto mo outou finagalo ia auā le upu fa'auina ia ma le upu fo'i ua tatou fa'asoa i lenei afiafi ia e fai ma fa'amanuiaga o lenei vaiaso o le ia fa'amolemole ia manatua le tatou polokalama i le asotofi ia i le itula'iva i le afiafi ia e le gata fo'i lea ia e avea fo'i lenei taimi a taimi o le polokalama Have a Blessed alofa atu ia alofa atu faletua tina ia tagi God bless ia e tani isisi mea la fa'auma tapolokalama ia malo a fa'afetai ia ani ua ia ua ku'u aku ale polokalama e ke you know ia ae fa'afetai tele lava ia manuia lenei vaiaso toi tatou whenonga'i fo'i ia le ngata i lea o le tatou polokalama Fina. ia Shout out. ia i le astofi ia e le i fa'auma atu ma le tatou polokalama ia e avea lenei taimi toi fa'atalofa atu ai ma fa'atofā ia i le pas o le mako o tatou polokalama i lenei afiafi ia fa'atalofa atu fo'i le uso ia Titus ia manuia fe'au magaluega lofa atu ia te oe ma le faletua ia a lenei afiafia fa'atalofa atu ma fa'atofā atu le polokalama i le pas ia pas ia o oe au le pas We love you, Fina. we love you Fina Have a wonderful week. fa'amanuia le atua ia te oe lenei vaiaso ia ua i pe le atua le ola ma le malosi ia te oe pas ia toi tatou fetoui i le aso tofi i le aso tofi lunga tatou polokalama o lea ia manuia fe'au magaluega o lenei vaiaso tatou toe fetau i lunga le tatou polokalama i le aso tofi ia pea o atoi le ola ma le malosi ia o lotou auauna nei ia Faraimo ia ma le faletua ia Faraimo i le nei afiafi God bless manuia tele nei vaiaso Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.